abe ale si Ghana dukɔmeviwo katã kloe nɔ complain na kɔ ku ɖe mɔmemi ƒe asixɔxɔ dzi kpakple ʋudzɔ ƒe asixɔxɔ dzi alo nu sia nu le asi xɔm le Ghana dukɔ me katã blibo. Ko abe kɔsiɖa ɖeka katã nye ya. Ezi makpɔ nuteƒe menye be anɔ sem ko. Eme wɔ tsa le Ege dukɔ me le akpa geɖe kloe, especially afi yi ke nɔna busy, afi yi ke nye asitsaƒewo, afi yi ke trafficwo nɔna. Eme wɔ tsa kɔsiɖa katã me, kɔsiɖa blibo ɖeka nɔ tsa wɔm le Ege dua me. Emakpɔ be enya ke gblɔm dukɔmeviwo le ɖe ele eme nyateƒea, ele teƒea alo nya ko nye gblɔm wole ne wòavivi alo wòasɔ to. Va yi alo tso ƒe ʋɛ aɖewo nye ya, alia enuwo le dzi yim, especially mɔmemi ƒe asixɔxɔ, nuɖuɖu ƒe asixɔxɔ, ʋudzɔ ƒe asixɔxɔ. Ko dukɔmeviwo nɔ gbɔgblɔm be enuma dita driver geɖe wo park woƒe ʋuwo, eʋu megale mɔa dzi o. Nya ɖe ele me nyateƒea. Ko teƒe ke nye teƒe viviwo abe ale megblɔe va yi nye central part of the city alo Accra, especially teƒe abe Kwame Nkrumah Circle, La Paz, Accra Central, Jowlo, Mamo Benima, Kasua, akpa geɖe alo Domikwa Benya, Chimota, afi ma katã kloe. Traffic nɔna dua me menye viuzi geɖe. Ake ne miakpɔe le video ya mea, circle nye ya, Kwame Nkrumah Circle. Enye one of the busiest place alo point alo location. Teƒe yi ke nɔna busy paa menye viu. Ko ke wòva dzɔ nenema, miakpɔ miele eʋua tsa tɔ ɖe teƒe ɖeka for more than 1 hour alo woawu gaƒoƒo ɖeka kafi wòaɖe zɔ. Gake ne miakpɔea, Kwame Nkrumah Circle nye afia. Eya me choose. Akpa geɖe traffic meli o nyateƒe. Ale traffic nɔna Ege dua me menye viu kafi ʋu na aɖe zɔ, driver wokpena fu hafi passengerwo alo ʋuɖolawo aɖo woƒe aƒeme, woƒe deƒewo, woƒe dɔwɔƒewoa, enyena edɔ. Gake circle nye ya va abe ame aɖeke ne mele edua me ene. Eye nyateƒe hã, eʋu ɖeka ko le mɔa dzi. Ko fia be nya ke dukɔmeviwo gbɔgblɔm, ekɔ ku ɖe ale driverwo wo park woƒe ʋuwo ena mɔmemi ƒe asixɔxɔ ta. Efia be ele me nyateƒe. Ta video koraa eƒo nu geɖe alo gbogbo zã kɔ ku ɖe dukɔmeviwo ƒe complain nana, kɔ ku ɖe ale driverwo park woƒe ʋu si ke nye mɔmemi ƒe asixɔxɔ ta. Ko eme nenema eva na ame geɖe va le afɔ zɔm. Teƒe yi ke le be amegbetɔ aɖo ʋu ayi. Ne meɖo ʋu yia, adze fifia fukpege ŋutɔ paa, ɖeɖi ate ŋu hafi naɖo teƒe ya ke ne yina. Gake ke wòva dzɔ nenema, ame aɖewo ti zɔna tso Circle alo tso Accra Central woava yi le Achimota
Amode ti zɔna tso Accra Central kra yi le dɔmi kɔ abenya. Emɔ le me ŋutɔ ƒe menye viwo. Emɔ le me. Gake ale mɔmemi va le asi xɔm, ʋudzɔ le asi xɔm ta eva na be dukɔmevi geɖea mokpɔ ga ne akɔ ɖo ʋuwo ta wova le afɔ zɔm. Nuka ta geɖe hã wo dɔ wɔm woti fe hehe na wo. Ta va na be ega meva le Ghana dukɔa me. Ko ale medze be amegbɔtɔ vi azɔ afɔ kɔ yi ɖe teƒe aɖewo oa, va na ale dukɔa me va kɔ sesem ta wole afɔ zɔm by force hafi woayi ɖe afi yi ke woɖo be woayi alo afi yi ke woyina. Ko nu ya ɖe nane li dziɖuɖu ate awɔ tso eŋua. Enyateƒe hã almost every week alo consider ɖe sia ɖe kuia wo dadam ɖe ame dzi le Ghana dukɔa me.